Njaijire kuma ntere cia muthara thirwa wardini ya Nathoni itigina athara nyuma yacho kuithukirwo tukubwa gukira narua na kuirwa ndithia ciao kire mpithukiro eje ya maitha nja ijikinyanite te antu baire bare kuragwa ni maitha oja Jacob Murungi na Joseph Ntomubwongo na kinya abisa omwe kumalare ne batigi batete uturo kumane na mpithukiro eje aria nande akaribona netie muthuro jwao ne kireba kuga thirikari ni remi buruku bakaria ne borotete kinya mubunge wao Julius Taitumu kumania na mpithukiro eje ya maitha ikarikarire ne rekeri kirore ne DCC wa Mutwate ni we Sylvester Mwangulu. Nicholas Chabari ni akurikithia ya wakwa mbere irichaji baikirie kwithe mwe oro arumbigia Murungu na tetheria mbega Mwanka athaino ntura ya thirua ntere echa anatho wandi igembe nothi batigito ebaina gwaya abonene na amwe na kieba akinene nyuma ya nto obaire kuragwa otugo igita alirandwa ya mathaka thomba gatigati kama bitha abokaria baeni PR na baborithi bathite na mbeno kandana na baba baraithukire ntura eno na gutigira akinya bejete endethia akathomba na ara anto obaire barathirwe na gukua na bangi kathomba bare baeni PR na kinya abitha wa polisi batiwa baina ngurario ochia arisasi kutoka Tanzania walitoka Samburu, walifahamia watu ambao walikuwa malishoni huko wakaiba ng'ombe mingi na mbuzi. Wakati wa tumeita askari wetu NPR, GSU na ASTU wakakabiliana, wakaficha ng'ombe kwa laga na wakangojea. Wakapigana sana hapo kwa masaa kama 4-5 mpaka mwendo wa saa 1 ndio kawa iko wakaua askari moja anafanya kule Lare, wakaumiza askari mwingine mmoja wa GSU na wakaumiza NPR moja ambaye hao wote walipelekwa hospitali na mmoja akaaga. Vita iliendelea mpaka usiku mpaka askari wakatoka. Mwendo wa asubuhi kule Ndumuru County Commissioner ameita mkutano huko na County Security Intelligence Committee pamoja na Mutwati. Tukiwa pale tukapata ripoti kwamba miili nyingine 2 imepatikana kule kwa mapigano hiyo ya Kilinda. Hiyo miili ilikuwa ya wasee wawili. Mmoja anaitwa Jacob Maina, Mania kutoka Muthara village, kijiji ya Muthara hapa Ngandone, na Mbwongo Rungu anatoka Thirwa. Hao pia mwili yao imepatikana leo na imechukuliwa na ngali yetu ya polisi ya Mutwati Police Station, Papachi Police Station, kupelekwa kule Maua mochari. Hiyo ndio miili imepatikana leo, na pia kuna miili ingine ya inakisiwa ni ya hawa Samburu, miili ingine 2 pia awali wao hapo. Kwa hiyo makabiliano wale watu wameumizwa ni wengi ni watu kama 5 misiri tanto betu na bantu bana baina injury bara turombere kugikitha keno tuko twabaige sibitari Maua level 5 para mabatibu to anabo askari mo KPR na rithi bangombe bara ne ngombe na obathatu barombere kuko na baikwa sibitari ndene Meru level 5 tururi antu bange belle utukubaraura na narua torokaringirukire tha 12 twetwabaure na bari itwithira antu betu bara batwigile kithakene akuite mtu mmoja witwa Joseph Ntobwongo wa muringite risasi na akwa na Jacob Peter barombere kupas barombere tutia na askari umwe wa kituo kelare ende akalibaba kimenageria utongeria abokaria monobo Professor Kithure Kindiki no tubaba mawira ne mai baikirite na mwanka thaino no akaba kuthina mbe na kuthangikwa atubeto betanga mbere kworo twororia ndo abainge ntukumye na tukambirie kana na tumba kuma itugwasia nendere tworo antu na ng'ombe cietae katwaria thine munkari no to bongozi bo badumi ngochukiongozi bo badaitumu ifaru bire ya ngazi ke ifaru biko tangwereko ifaru bibi atairi
gutinya ngo bigori tabyo ngo ya gothiurunka pia sogopa kwa lare na nyake mako mno ogwete baba mwana kiogwa ende bora tukwenda kuria ongosi bobwekuo babati utwira o magethe kaba kwende ng'ombe ende batende ng'ombe bakareka kwende nyanto ngoko jukula nitete antu veli na sinyete utiongo tikuona nonto kwithirwa kwari hugo ngoparitie mbere tinya koreria antu aba ito tete antu veli njakubu na ntomo buongo na ito kwenda thirikari facilitate emenyere family ria tiarukite ugu ne romere bau bangi baina mainjari ndene misio mama mathiete na mbere no bishop wa kanitha acha Jerusalem International Ton Julius Gitari na thitrambe na kuga ibwega ukaribo kathinambe na kuongerwa miankani no nonto tibwega kuona akariba kithinambe na kuthangikwa ane maitha na kuthinambe na kwijiro into biao ibatwe kibao kiokaria ng'ombe lakini amba baba na mantu mengi muno na itwaera kinya NPR ba kuongeza neno security lakini amba baba ni amba baba na mtu baba ingine amba baba no yuzi ni amba tutukumya na badikaniri itukulombo ukaribo ogeneketere cia numuru kabire abunge betu bamiri na abunge bonde ba Kenya itubati kuba twina wendo no tubantu baba tubugire no tubantu weka ba kurutu muswada yaba kukurugitwe mtu arawajo unaliwe kwa kurutu muswada wa Afrika atubara borai no tubadirete ba chino bitobiro bombe kuriwa no kabari wano tudikari nikitweke na nibati kuyani antubayo Kumegebe North Western Class Chabari